Ewa. Ubikore? Ubikore neza wowe. Urabikora. Ndabikora ariko umva undeke nje mu kazi. Kono boss yazindukiye ko ntigeze mubonara. Ariko kama mbaya nanjye ndagutegerereza hato. Ibyo wigira ngo mabuja uraza ko bimbwira. Se wamenyereje. Reka nze sha. Mana yanjye none iki gitondo kweli. Kwanza mbanze ndebe nimba ibyangomba byanjye byose bifite kabisa. Ariko mana yanjye akagakozi kanga umugore wanje nafata. Mama nakasaka kuzankubitisa n'umugore. Ariko mana yanjye nafata zamiti. Kwanza mazi nyene mu kazi. Ndabona ngako kaka bose kamafuta. Muramutse. Ndiye. Nje ku kazi nakubona kama saa yamfashe se. Ndiye. Nje ku kazi kabisa. Akazi kagenda gati oya kwinda. Mugo mbyemye. Ako kazi ukora kanduta ni kazi bwoko. Akazi se ariko nagubise ko ndafite umugore ushaka kuzaniza kandi wowe utangiye kumenyeraho kanje maze ntabwo mbyemera. Uramporera nk'ibyo usanzwe yaramenyereje ntabwo mbyemera habe na gato. Mana njya kumira n'amavunje umvese umugore wanjye dasa nk'umfashe ariko bita umugore se ubundi waje se wabimenyereje. Mumenyereza gute se? Ibyo nkorera byose se wabinkorera wewe ko ufite umugore maze nutabinkorera ndabivuga. Mana yanjye reka ndabibwira mabusha. Reka tubyumvike reka tubare mu mibare. Reka tubibare mu mibare. Ntabwo imibare uramye ibyo wamenyeje. Ibiki se bana yo buse ako kazi ntako kabana nyina mu rugo. Ariko ko avya. Atabi umuntu tumva. Ntabwo mbyemera. Ndabiyitwa ntabwo mbyemera. Uramye ndabyitwara mu gute none. Umva sirika mubizi ukuri. Reka tubare. Tubari iki ntabwo tubara. Ngwino mpe. Mana yanjye bidabigenza gute. Ngwino wabimenyereje. Aha. Reka mubizi ukuri ko nashaka tubone. Hoje reka nkwereke. Reka nkwereke ukuntu ibintu bimeze. Reka nkwereke. Reka mubizi ukuri. Reka tubarane mu mibare ikisaka cyose ndakimibare urama ntaguma. Ibintu byose umbaza ndabigoreza kandi umugore wanje ugiye kusenyera. Ndabivuga nashakazi. Ugiye kusenyera mana nyine reka mubizi ukuri. Sawa bimenyereje urama ntaguma. Reka byese basi ndabikora. Chaka yego cyangwa hoya. Ndabikora mana nyine ko ubu reka mubizi ukuri. Ubuse dufase. Adu nashaka dufate ngese ugira ngo hari ikibazo sibyo guhita mbarira yanjye akanyirukana. Ndabikorera biki kwe gusimo reka mubizi ukuri. Ntabyo mbwira urama ntaguma. Reka sasa none ndakari nanjye. Nakuvanye mu cyaro none rero utangiye kunteza abantu ushaka kunyukanisa ku mugore wanje. Urama ntaguma. Basi reka tubikore. Urama ntaguma. Reka mana yanjye ubona nawe namutwaraga he kwete. Reka basi tumvikane. Reka tumvikane. Ndabikora ariko banzo tuze tubyumvikane. Ku condition. Ngira. Ndabikora ariko ibe bintu biguma ari ibanga. Uzi ko warumbijije icyuya. Hejuru yuko mfata ngo nakumenyereje ibintu nakumenyereje ibikisi. Aho reka mubizi ukuri. Reka tumvikane. Ibi bintu bigume hagati yanjye nawe. Hatazagira umuntu undi umuntu byumva kuko urasaka kunsenyera nakumvise. Mimi ushaka rusenyuke. Urasaka mugereke ku nasubira iwacu mu cyaro. Urasaka mugereke ku mugore mfite abana batatu. Kugira ngo ngiye byemere. Niyo ebane ubigumana ibanga kabisa ngiye nawe. Ibanga. Muzajya ubyuka ukankorera ibyo wankoreye. Twasinye contrat yo kuzajya ubinkorera buri munsi. Hari ibintu wakamenyereje muri n'ibyo utakamumenyereje by'ugenda gake. Okay sawa ndabyemera. Ariko ndeke ngiye mu kazi urabona amasaha yamfashe. Akazi? Akazi kanduta naka. Uri urabizi mfite umugore n'abana nawe. Uyu munsi uragakorera ha. Uyu munsi nasinye kugakorera ha. Okay reka kwanza tubikore. Reka kwanza tujye mu cyumba kugira ngo hatagira umuntu. Sibyo nshaka. Reka nanaguhekeye kwanza muterure. Niba ari nuko. Reka nguhekeye kabisa. Ewa. Ubikore? Ubikore neza wowe. Urabikora. Ndabikora ariko umva undeke nje mu kazi.